Assalamu alaykum mekendештер. Саламатсыздарбы? Урматтуу достор, биз турган Химия аренасында, футзал залында 1982 жыл төрөлгөн эркек балдар ортосунда Сузак району боюнча чоң бир чогулуш болуп өтөт, интимак шеринеси болуп өтөт. Көптөгөн спорт оюндары, волейбол, футбол, күч сыноо, кол күрөш, аркан тартыш жана башка оюндар менен мелдештер, беттешүүлөр болуп өтөт. Достор, 82 жылкылар али бери трендте, али бери модада, али бери күч кайратка толо. Bizi күзөткөн уланткыла достор, biz sizler üçün атайын бүгүнкү видеолорду, бүгүнкү аземди байрамыбызды тартуулайбыз. Азыр досторубуз кегиче даярдык кантип кетип атат. Мына 3-4 күн эле ушул жерде даярдык кылдык. Азыр болсо бүгүнкү эртеменки досторубуз кегиче болгон даярдыктар менен сиздерди тааныштырам. Жашоо эмоциялардан, жашоо сезимдерден, жашоо жакшы күндөрдөн, жакшы маанайдан түзүлгөн. Биз үчүн ар бир момент кадырлуу, ар бир биздин досторубуз менен беттешүү же болбосо оюндар эмес, ар бир жолугушуу, ар бир учурашуу, ар бир отурган сүйлөшүүлөрүбүз, бирге тамактангандарыбыз биз үчүн өтө кадырлуу. Достор, ар бир нерсе биздин жашоодо маание Биз ошол үчүн гана чогулуп атабыз, ошол үчүн гана бири-бирибизди көргөнгө келип жатабыз.
başçısı Nurbek Karayev'e söz veririz. Assalamu alaikum. Qadrli do'stlar. Birinchidan bugungi shunday biz do'stlik she'riyatini uyushtirishda cho'g'liq bo'lgan shu kunni nasib qilgan Yaratganga shukrlar bo'lsin. Barlarni shu yuzma-yuz ko'rishib turganimiz uchun cho'ng quvonchdamiz. Shu bugungi ishlar do'stlik she'riyatini uyushtirgan bizning Suzak ayrılık bölümündeki 82. dostlar bağlarına şu bizim dostlarım adından, gözüm adından çok nasip ayda. Buyursa başlalışı жақсы. Bugünkü işlerimiz ынтымақтың üstünde en bir nege жетишебиз дегенде şu ынтымақтыкка жетишебиz деген hareketlerine жақсы аркылуу бийликте şu işlerni өткөрсө күчтүүлөр жеңип hiç qanday bir müdür kızsız, travması çok жақсына qılıb iş-şara, oyunlar ötürü olaydı. Daha bir yol işlemeden görüşkөнгө fırsatımız, bundan bu iş-şaramız bugün Maysa esneklerinde 1,5 yıl aralığında biz Suzak rayonunda ayrılık arasındağı ынтымақ достық шеруесі 1,5 yıl vaqt ötüdür. Buyursa şu bir aylanma ötkönce şu 2 yılga жақын vaqt ötüdür. Жетіп қалды бірінші айламалықтағы шул қалбап кетерелер іс-шаралар бұдан аралы кеңейіп соңырақ басқаштан болып кейінгі айламалардағы шу игіліктер болсын. Рахмат, мына нәрсе шу іс-шараны жақсы өткөрүлөт. Рахмат болсын. Соңында пропамыз болсын. Biz ушул жерде бүгүн кызматтабыз, Сузактар, Сузак айлык тургундарына бул жерде Жийдеден келген Атабек айлык өкмөтү, Карадария айлык өкмөтү, шаардан Жалалаттан келгендер, Көгат айлык өкмөтүнөн келгендер, Баркырыс айлык өкмөтүнөн келген бардык досторубуз менен турабыз. Азыр ушул жерге бүгүнкү күндө кызматта болгон досторубуз Сузактар, Сузактан 82-лердин башчысы Hamdan Avazbek'le çağırıp koysun, dilekleri bildirip koysun. Assalamu alaikum. Dostlar, orada, uyumada. Kudayım, şunday işyallar köp-köp bizge nasip kılsın. Başımız birgelikte çıkarlı ötküzüp, bizden keyingilerge ötküzüp ötküzüp nasip etsin. Bu arada dostlar köpçülük tanıysınlar. Maçı dostumuz toplantıdan beri şu Suzak ayrılık ötünün baştan başta göz aralaşıp artık çağından kolda kuvatlap жүрөт. Бүгүнкү күндө şu iş-şarаны дагы uyuштурушуна башчы Амир Сузакка. Рахмат, мырза. Рахмат, Авазбек. Достор, мына көрүп жатасыздар, ар түрдүү улуттун өкүлдөрү, ар түрдүү жерде жашагандарга карабастан биз мына баардыгыбыз бири-бирибиз менен дос болуп жыйналып турабыз. Ыйым китептерде Кур'ан Керимде Hucurat сүрөсүндө айтат, баардыгы ар түрдүү улуттун бири-бири менен таанышкан үчүн дейт. Ушул аяк берүүнө дагы биз мына бири-бирибизди таанып, бул жерде бири-бирибизден уялбай барып көрүшүп, аттарыбызды сурап, контакттарыбызды алып, бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты эле ушу. Мен азыр кызыктуу нерсени айтат, бул жерде көбүн тааныбайт элем. Көбүн мен ака-ака деп жүрөм. Азыр таанып баары досторум экен. Анан калгандардан сурасам, бизе денебиз кичине кайрып, чоң-чоң балдар, аяктан келген чоң эле болот да. Баары бизден чоң кишилер ака деп эле жүрөм. Алдынан дос деп уже сезимдер өзгөрүп атат. Көз караштар өзгөрүп атат. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты жараян уже башталды. Буюрса мына биз жеңишке деген сезимге эле жок азыр. Негизги максат досторубуз назар кылып, рахаттанып, демалып кетсин деген ушундай сезимдер. Сурайбыз достор. Азыр ушул күндө жеткендер бар, жетпегендер бар. Биз менен окуган канча адамдар, Исмаил, Файзулла, Абдыкадыр деген бар досторубуз кайтышып кетти. Силер деле эстеп атасыңар. Келгиле ушулардын
dele biz menen turat sezimlerde na ruhun sezip yaşamaktanız var ötüp ketkenler. 43'ge, 44'ge, 44'ge çıkıp biz keldilerimiz. İçinizde bir moldalar, imamlar çıktı. Kelgine dostlar, Ahmetcan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكذب ما أنزل الله من شيء وضللنا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فعسر قولهم واجهر به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah'ın kuşulu olduğuna hayat, gönlük, güzel Allah'ın soğuklardı. Adam Allah'tan başlap, Allah'ın korktuğu Peygamber'e sorumluluklarına. Cenab-ı Hakk'ın Peygamber'e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yukarına. Peygamber'in sürekli ilgilisine kutlansın Allah'ın Anda şu yerde ulaşıp durgan, bağlı, dostlarımızı götürken, ata-ova, zuriyetlerine. Şular Katar'da husus bizim 1982 yılda bu dönemde ötürken dostlarımızın mutluluklarına bağışlar. Şol dostlarımızın icatlar nelerini sarıp, topraklarını torpaq, bilip bu dünyada güzel işleri olması, güzel mahkuratın cennetten nelerini nasip et. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve aqina azaban nar. Amin.